dan saya tak takut dikenakan tindakan undang-undang. Yang saya lebih risau adalah kata Allah. Sebab dalam Quran jelas kata tak boleh menghina sembahan agama lain. Which I don't. Not because I'm afraid mereka buat laporan polis. Not at all. Dia lebih kepada, memang saya nak berdakwah kepada semua. Tapi saya juga nak berdakwah kepada masyarakat orang Islam kita untuk berfikiran rasional, berfikiran objektif, taksub kepada prinsip, bukan taksub kepada tokoh, kepada tubuh badan, kepada satu kumpulan, tak. Dia adalah prinsip. Prinsip yang nak dibawa. Begitu juga masyarakat Cina. Ya memang ada orang kata, oh you dah lupa daratan, you lupa, you Cina juga tau, sekarang you datang hantam Cina. Saya akan tanya soalan, sejak bila menyatakan fakta itu adalah menghentam? Adakah jikalau contoh Aidit kata, Firdaus, awak lelaki kan? Hai Aidit, engkau hentam aku Dit. Sekejap, you are just merely stating the fact that I am a biological male. So, adakah Aidit menghentam saya? Menghina saya? No, the world doesn't work like that. Now, kalau, dan saya tak takut dikenakan tindakan undang-undang. Yang saya lebih risau adalah kata Allah. Sebab dalam Quran jelas kata tak boleh menghina sembahan agama lain. Which I don't. Not because I'm afraid mereka buat laporan polis. Not at all. Dia lebih kepada saya stating the fact. Dia tak boleh kata, alah, awak menghina. Okay, no. Don't tell me saya menghina. Tell me di mana saya menghina. Dan kenapa saya menghina. Based on that statement. Saya nak tahu. Contoh, argument yang paling selalu orang Cina pakai adalah, kita orang Cina beragama Buddha. Itu agama nenek moyang kita. Biasa dengar kan idea kan? Up until certain extent, that is true. Up until certain extent. Okay. Soalan saya, itu yang jadikan mereka pun marah juga. You tengok, kemarahan tu rasa ada dasar tak? Bila mereka kata, kita orang Cina kena ikut agama Buddha sebab nenek moyang kita agama Buddha. My question is, Siddhartha Gautama Buddha dilahirkan di Kapilavastu ataupun di Lumbini pada 566 BC. Umur agama Buddha sekarang lebih kurang dalam hampir 3,000 tahun. Hampir 3,000 tahun. Okay. Agama Confucianism yang diasaskan oleh Kongzi juga lebih kurang pada waktu yang sama, 3,000 lebih kurang. Lao Tzu mengasaskan Taoism lebih kurang. Itu yang dikatakan sebagai 3 agama, Sanjiao dari China. Tapi sebenarnya agama Buddha dari India. Okay. Now, semuanya paling max pun 3,000 tahun. Okay. Tapi orang Cina ni, biasanya dia akan kata, orang Cina, ni baru-baru ni Victor Gao, dia apabila menjawab soalan daripada wartawan, dia kata, we don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States and we survived. United States nak kenakan tarif dan sebagainya, we don't care. We have been here, we don't care. Berapa kali? 5,000 years. Soalan saya very simple je. Kalau kita kata orang Cina ni agama asal dia nenek moyang adalah agama Buddha, sebab nenek moyang agama Buddha, which I agree up until certain extent, up until the year 3,000 years ago. Tapi where is the balance of 2,000 years? Balance of 2,000 years before the coming of Buddhism, Taoism and Confucianism, what did the Chinese ancestor worship in China? Why don't you go all the way up to the real ancestor? Logik tak soalan? Yalah, betul lah. Mereka rasa, oh you hina. Macam mana bertanya soalan hina? Yalah, mungkin tak ada jawapan lah. Tak. Of course, bila orang terasa intellectual discourse tu memenatkan diri tak ada jawapan, the only way that they can react adalah marah. Bila orang marah, you tahu dia tak ada argument. Nah, I'm just encourage you to think. Kalau nak ikut ajaran nenek moyang, kenapa tak ikut agama nenek moyang, the first one? Why don't you go and think about what is the religion of our first ancestor? Think about it. I just invite you to think. Saya hanya menggunakan teknik yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afala taqilun, afala tazakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Encourage them to think. Hanya orang yang berfikir, dia akan dapat hidayah. Orang tak berfikir, mereka sedang dijadikan seperti lembu yang dicucuk hidung. Saya pernah dalam street dakwah, ada seorang scientist dari Republic Czech. Dia kata, for me, religions are all indoctrinations. You religious people has been indoctrinated. Now, kalau bagi orang yang berdakwah yang biasanya, dia akan kata, no, dia akan deny. Saya tak. Saya kata, yes, it's true. We are being indoctrinated. Tapi saya kata, but sir, I believe that you agree too. The fact that you are who you are and the way you speak and the way you dress and the way you walk and what you eat
is also based on indoctrination. Indoctrination means the spreading of informations, right? Yeah. So you become who you are. You decide what you decide today because of the book that you read. That is indoctrination too. So do you agree with me? Dia kata, well, fair enough. Now, siapa yang tak pernah di-indoctrinate? Yalah. Kenapa bila sebut indoctrination mesti pada agama? Orang yang jadi atheist pun indoctrinated. Betul. So itu yang kita nak berfikir. Ya.